Assalamu alaikum bi ajisu de khwa be fulangu tute jine be shatema jikonya Islam jini ne kwacho tsu shema myu wa khoma chue bi Ramadan bema za chichi dama jikwa yema myu te bema gudungu Islam jini te jitiasu muslimu nya tsu shema myu te yinalunga wa khujine kwa jete tsu shema myu te yinalunga Muslim bi wa wa khuhinga ma pali nganya mos bema kwa dudu yete le to kwa chi yije tsna lunga chinya te nga mi tsna lunga tuli chinya de tsate mianye bunyi miesu nakhu napobi menute melute ajibi tsna lunga chi pede nga mi chi tsukwa chi tsna lunga zapa zabi zamza khwa ku de pele khwa ma yisu mas ma shama juza mas de jusu amanga mi bi zama tsu shama myu de yina lunga bi zama tsu shama myu be manya tikodu yije tsama te benishama ngawa tuli tsu shama myu yama ima minya jiche ni ma bi ha te tsu sheli tsama ngasu usali jakutama ngkholi bitli ili kitama ngkholi bitli wa khwama chu ngalo bi belo tuli tsu shama yama ngai mi wa khwama tishi ngalo wa khuhi pali nganya moskwa daudulite 우두 베마 티뜨죠로 고디쿠과 치펠레페 치냐 나포 과치 쓴다마 이뜨죠로 틀레 우두데 와쿠힝아다 포과 항아과 샤하망알로 빨리 nga냐 모스 wakuhi kukwa duliate ituni tujwalo mirabama sishama meka lopeti chites magama tu miba bama nangwani te helete he kwa wakfate mami chama tu tinyamanya mada yunchama tu ngalo wakuji kwa chini chita shoes Tuliushi chini ni nama chini du nama chini ta nama jiwa majo amangai mi tamada amangai mi chini ni mada chini du mada wakuhi kukanya kodu nganya shipu nganya I kodu kotama tuli tama jwalo wakuhi kukwa I byobo tama nama jiwa majo wakuhi kukanya kuran dama sishe tsite wakuhi chololo kwa botama jwalo tema sishe tsili wakuhi te bishu tama ngawa salabema wakujite udurusu khosute iman belo iman li soza aji khute kwa mijesi kwa hitiasu wakudu kholo waku nama laso amangai mi sishama lopu mekate chitesu kaaba bema jwate chitesu gote chitesu pona kalo gulisi gote chitesu poso tetse gotetse tuli hina kalo itu iru na kalo goma dolinya niya bema te khute yindanga niya bema nya fatiha bema Quran sishe tu kwama dawu te tute bema ngawa kuma aji te unalunga Quran sishe tu tsute ma ni ma kukwa bi benalunga wa kujite amyaza tulik tama jwabu ti tsagu ti tsate utuate Allahu akbar tuli benakalo wa kwate nguchi nganya nyagachi chi tsabi lepete ko hama ko dugwachi nulina inakalo tuli yamanya usabe khate nanatama chichete tsulute usane kwa lejuema rinjama nima jwama bema isulidu ngalo kumale matsu usa shujama te athengai mi ngolotama isulidu ngalo wakuji hanga kwa sishema tu mekalope tichudesu kaaba bema tichudesu athengai mi posu wakuna kalo goma poduni kaaba nya muslimbu wal khoshulu khoma tinima dingama isulidu thema kuliadu mangawa zapa zabunya pali nganya moskhu kwa aji tinite wa tulewa kwa mangawa gulisunye mami chama tenge mi nana dalo mienye bonye nangwa nyite tiheliti he wa khuhi kwa jina kalo zamu zabunya majima da bema majo jinama myu jinama ngai mi iwa ne kwa putama majo mami dai tiku kwa nasudungu